Nekada davno nebo je pripadalo samo pticama i oblacima, sve do 20. stoljeća kad se stepenicama prema nebu počeo uspinjati i čovjek. Civilni i vojni zrakoplovni promet stvorio je gustu mrežu zračnih putova, a na njima se čovjek sreo s još jednom pojavom, nikad razjašnjenom i stoga nazvanom NLO, neidentificirani leteći objekti. Kronologija discipline kolokvijalno nazvane ufologijom bilježi mnoge zračne susrete, a posljednjih desetljeća na vidjelo izlaze susreti tajanstvenih letećih objekata sa letećim arsenalima svjetskih vojski. NLO incidenti zbivali su se i na nebu iznad nas, a 1975. godine nizu čudnovatih pojava svjedočio je cijeli zrakoplovni puk Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva. Riječ je o 172. avijacijskom puku koji je bio smješten u današnjoj Podgorici, a tadašnjem Titogradu. Što se sve tada dogodilo, saznao je Miloš Škundrić snimajući dokumentarni film u kojem je skupio svjedočanstava danas već vremešnih svjedoka tih događaja od prije skoro pola stoljeća. Pola stoljeća kasnije susret 172. avijacijskog puka i NLO-a opet će se dogoditi ovdje, na rubu znanosti. Dobar večer. Miloš Škundrić, filmski je režiser i producent koji trenutno radi na dokumentarnom filmu naslova Šifra Vuk. Dobar večer. Dobar večer. Kada već imamo ovako kriptični naslov, pomalo špijunski, Šifra Vuk, mada smo već u najavi po prilici rekli o čemu se radi, bilo bi zanimljivo čuti kada je počeo vaš interes za taj NLO incident o kojem će danas biti riječi, koji je vezan uz jednu zrakoplovnu postrojbu i jedan događaj prije skoro, rekao bih, 50 godina, još malo pa će biti 50. I kako ste ušli u film, a danas ste, eto, silom prilika najbolji znalac tih događaja, pa ćete nam ispričati što se sve tu zbivalo. Pa da, tema vazduhoplovstva inače mene zanima jako dugo i kao klinac htio sam da budem vojni pilot, ali sam otišao na ovu filmsku akademiju, nije bitno. Tako da u jednom trenutku, nek 2011. mislim da je izašla ta knjiga 172. lovačko-bombarderski avijacijski puk. To je u biti monografija. To je monografija puka, da, ali general Đuro Stupar koji to sastavio nije sastavio onako dosadno, suvoparno, nego tu su bile neke životne priče i među tim pričama bila je i priča o seriji bliskih susreta sa neidentifikovanim letećim objektom. Znači ono što ovu priču izdvaja od gomile UFO priča, NLO priča je to da to nije jedan izolovani incident, nego to je cela serija susreta i to susreta pilota jednog avijacijskog puka, brojnih pilota na jednom određenom teritoriju u jednom određenom periodu. Tako da to se ponavljalo između 2 i 4 nedelje, kako se sad ko seća već, ali to je po svemu jedan par excellence UFO događaj. A kako ste se onda strast prema avionima? Da, ovo što moram da pomenem, naročito je vaša emisija Na rubu znanosti, jer par godina posle te knjige pojavila se i emisija Na rubu znanosti, odnosno koja se bavila tom konkretnom pričom i tu se pojavila 2 svedočenja koje se ne nalaze u samoj knjizi. To su svedočenja Milana Mačeka, koji je bio tada pilot 172. puka u tadašnjem Titogradu, i svedočenje Ivana Mamića, koji je bio pilot lovac, presretač u Batajnici pored Beograda, koji je poslat bio da juri tu pojavu sa moćnim supersonikom MiG-om 21. Tako da se ja vidio ta 2 svedočenja i ona su me opredelila da krenem, da pređem tu crtu i da krenem da radim film, jer sam shvatio da postoji nešto zajedničko u svim tim svedočenjima, onima koje su bila u knjizi, ovima koji su bila kod vas u emisiji koje je Đulijano Marinković telefonski snimio u stvari, i shvatio sam da tu postoji jedna zajednička nit i to me onako jako zaintrigiralo. Ja inače se ne bavim ufologijom, prvi put da sam se zapravo zakačio za neku NLO priču i krenuo sam da od toga sastavljam jedan dokumentarno igrani film koji bi trebalo da izađe negde naredne godine. Događaj se zbio 1971. 75. 75. Koliko je još živih sudionika? Pa ono što je bitno to da su ovi najglavniji učesnici praktično svi živi. Nije živ čovjek koji ga je prvi video, ali recimo od komandanta puka preko komandanata eskadrila, preko komandanata odelenja,
tih eskadrila, nastavnika letenja u tim jedinicama, oni su svi živi i ja sam do sada razgovarao sa nekih 15 ljudi sve ukupno. Nekih 10 ljudi je već snimljeno za potrebe filma, znači kao što ćete vidjeti u insertima u emisiji. Tako da još uvek nešto snimamo i onda ulazimo u snimanje tih igranih rekonstrukcija. Znači, ideja je da ta sva svedočenja, zapravo šta je ideja ovog filma, da sva ta svedočenja ostanu zabeležena za neki period kada se možda, eto, bude razjasnilo kako je pojava bila u pitanju, a ako ne, sama priča po sebi je dovoljno zanimljiva, intrigantna i jedinstvena. Pa na neki način je, moglo bi se reći, dosta u usporedbi sa mnogim drugim NLO incidentima, kao što je rečeno, nekako, onako bi se kolokvijalno reklo, ima mesa u njoj. Možemo sada za gledatelje koji su možda i propustili prethodnu emisiju, a na kraju krajeva u njoj nije bilo toliko detalja koje ste vi u međuvremenu saznali, pomalo nekako kronološki ispričati što se to zapravo zbivalo te 75. godine, kako je uopće počelo, a onda ćemo vidjeti i mnogobrojne situacije koje određuju i razne osobne odnose, naravno zbunjenost hijerarhija, pogotovo kada se čovjek susretne sa fenomenom kojeg ne može čak niti dohvatiti tehnologijom. Pa kako je to sve počelo u Titogradu, tadašnjem, današnjoj Podgorici 75. godine, gdje i ko je i kada prvi put uočio tu pojavu, eto, NLO? Da, imamo tačna imena ljudi koji su prvi uočili kada je u pitanju 172. avijacijski puk. U pitanju je čovjek koji nažalost više nije živ, to je Dragan Marjanović, ali imamo svedočenje Đoki Stankovića koji je bio komandant eskadrile, koji je bio s njim u izravnoj radio vezi, koji je slušao i govorio mu u tom trenutku kako da se postavi prema tome. A kako izgledao trenutak? Pa, Stanković je bio rukovodilac letenja, on je pratio sve pilote, bilo je više grupa pilota, više parova aviona, u pitanju avion G2 Galeb, domaće proizvodnje. On je služio za prvenstveno školsku namenu, za obuku pilota. U prednjoj kabini sedi učenik, u zadnjoj kabini sedi nastavnik letenja i Marjanović je bio nastavnik letenja na tom letu. On je uočio i onako bila je jedna burna komunikacija. On je rekao šta je ovo, na neki način bio je vidno uzbuđen. Rekao je da mu je svetlo čas sa leve, čas sa desne strane, rekao je da je čak možda u kabini, onda je Stanković pokušao da ga smiri, prepoznao je glas, obratio mu se ne preko kodnog imena, nego mu se obratio lično, zvali su ga Toca, rekao je Toco, smiri se, sve će biti u redu i naveo ga i nazad da se vrati na aerodrom. Tako da posle tog susreta desio se još čitav niz susreta po svedočenjima, dakle to je trajalo negde oko 3 nedelje. To je ono što je jako zanimljivo, znači, a događaj se pojavljivao iz noći u noć. Objekat se pojavljivao iz noći u noć, ono što piloti, komandujući kadar tadašnji u puku je ubeđen dan danas, a to je da je njihovo letenje, a to je bilo jako intenzivno letenje, znači puk je tih godina imao oko 12.500 sati naleta godišnje. Jedan od pilota, pilot Svetina, na primjer, je imao oko 460 sati godišnje naleta te godine, što je praktički svaki dan je leteo po nekoliko sati i to je jedan jako naporan posao i to je nešto što drugi piloti u drugim jedinicama i čak i u ovoj razvijenim zemljama u to vreme nisu ostvarivali. Tako da oni su ubeđeni da je to njihovo intenzivno letenje i taj aerodrom u Titogradu oni opisuju kao jednu košnicu, kao jedan osinjak koji je stalno bio, koji je stalno nešto zujelo. Ti avioni su poletali, sletali, leteli oko Crne Gore, ne samo oko Crne Gore, leteli su ka Puli, ka Zadru, leteli su gore ka Zrenjaninu. I oni su ubeđeni da je to intenzivno letenje privuklo tu neku pojavu koja se pojavila i pratila ih neke 3 nedelje. Je li taj prvi susret sa NLO-om bio isključivo vezan uz tu postrojbu 172. avijacijski puk ili su i neki drugi susjedni aerodromi imali nekakva bilježenja u to vrijeme? Tako je, ono što smo mi naknadno saznali, dakle, daljim istraživanjem uključili smo i ljude koji su radili u puku Vojn, znači vazduhoplovno osmatranje, javljanje i navođenje. Radarska stanica je bila na Prevlaci i oni su pratili saobraćaj koji je, celokupan saobraćaj koji je oko Jadrana saobraćao, jel? I oni su praktički prvi negdje krajem, to je sad jako teško utvrditi tačan datum, pošto
te arhive praktički više i ne postoje, ali tu negde krajem 74. početkom 75. godine oni su počeli da uočavaju pojavu koja je jako velikom brzinom prelazi Jadran, znači negde između 6 i 7 hiljada kilometara na sat. I u to vreme to nijedna letelica nije mogla, a još manje je mogla da posle te brzine se praktički zaustavi u vazduhu iznad aerodroma Ćilipi kod Dubrovnika i da lebdi. I oni kažu da su ih civilni piloti u to vreme zvali i da se informišu šta se to dešava, da li vojska sprovodi neke eksperimente, da li imaju neke letelice u vazduhu i tako dalje. Oni su ih lagali da ne znaju o čemu se radi jer vojska nije smela da komunicira sa civilima sem u nekim vanrednim okolnostima kada je život ugrožen i tako dalje, da ne bi odali šta oni mogu da vide, šta ne vide. Tako da to su praktički možda prvi susreti tih civilnih pilota sa tom pojavom početkom 75. godine. Što se dogodilo nakon tog prvog susreta koji je bio tako iznenađujući i vjerojatno ne bi ostao ni zabilježen da je bio pojedinačan, ostao bi tek kao nekakav sitni nesporazum. Mnogobrojni su već takvi slučajevi zabilježeni kod nas gdje je to pilot vidi jednom, neki NLO i više nikad. Što se događalo nakon tog prvog puta? Pa kreće normalno šala i... Kako za koga? Da, neki su shvaćali ozbiljno. Šala među tim ljudima koji rade zajedno. Znači oni ne veruju. Ovi neki koji to nisu vidjeli ne veruju ovima koji su vidjeli i kreću da ih zezaju. Oni misle da, pošto česti slučaj da se u mraku pilotima pričinjavaju stvari. Znači jednostavno u nedostatku vizualnih referenciji mozak počinje sam da izmišlja nešto. Znači ako dugo gledate u zvezde, zvezde počinju da vam se miču. To nisam ja izmislio, to su eksperimenti koji su sprovođeni nad pilotima i oni su podvrgavani tim nekim testovima. Tako da prva reakcija je bila to krajnje ljudska. Oni nisu verovali, mislili su da su to piloti sa... Iako su bili nastavnici letenja, to su bili piloti koji su tek pre 2 ili 3 godine izašli sa akademije, znači sa jako malo ipak iskustva u odnosu na te neke starije koji su odmah krenuli da ih zezaju. I dok se i njima samima to nije dogodilo, to je ostalo u tom nekom domenu šale. Ono što je zanimljivo, komandantu Puka se desio nekoliko godina pre toga NLO incident, isto negde, ako se ne varam, u reonu Kraljeva, aerodrom Lađevci. On je poleteo, leteo je na avionu, mislim, T-33 Shooting Star i došao do neke visine kada avion jednostavno više nije mogao da ide gore, a ustanovio da je u pitanju bio meteorološki balon. Tako da imaju razloga za skepsu. Postojale su razne pojave koje su mogle da objasne to šta su oni vidjeli. Mada ništa nije moglo da objasni tu neku fiziku o kojoj sam već pomenuo, znači da letelica leti 6 do 7 hiljada kilometara na sat, a da onda praktički u trenutku stane. I kao što ćemo kasnije vidjeti, što su piloti svedočili da je iz nekih velikih brzina preko 1000 kilometara ili manjih brzina, 500-600 kilometara, ona uzimala te ogromne brzine gotovo u trenutku. Stječe se dojam kao da se ta letjelica ili taj neidentificirani leteći objekt na neki način, kroz mnogo detalje koje ćemo danas se i dotaknuti, pomalo poigravao, na neki način čak komunicirao, neko bi rekao igrao mačke i miša ili slično. On se počeo pojavljivati iznad aerodroma svake večeri u isto vrijeme. Ne, on se nije pojavljivao iznad aerodroma, on se pojavljivao, uglavnom je dolazio ili iz Albanije ovamo, znači preko planine Rumija kod Bara, pa je išao tamo ka Dubrovniku ili su ga viđali tu u reonu Cetinje Danilovgrad, znači negde ovamo dole ka Herceg Novom. Tako da on se njima prikazivao, tu nije dolazio u reon aerodroma, i oni su pokušavali da idu ka njemu, pokušavali su da ga presretnu, znači govorimo o avionima G2 Galeb i J-21 Jastreb domaće proizvodnje, u suštini to je manje više isti avion, jedan je dvosed, Jastreb je jednosed, Jastreb ima nešto malo jači motor, ali ne suštinski, nije mnogo jači avion, to su avioni znači, koji idu do nekih 600 km na sat. Maksimalno mogu da isteraju oko 850 km, dakle to su lagani avioni, lagani jurišni avioni i nastavni avioni, nisu za nikakvu poteru, jel? Tako da oni sa tim nisu mogli da ostvari bilo šta. Ono što je zanimljivo to je da se ta pojava njima dešavala znači na rubu tog njihovog tih puteva kojima su oni leteli, gde su sprovodili obuku i zanimljivo je da se dešavala svaku noć u 50. minuti nakon što prvi avion poleti. Nakon tog takozvanog noćnog izlaska ili noćnog starta. Znači, prvi avion kada poleti, pa 50 minuta nakon toga taj objekat bi došao, eto, nijotkuda,
i onda su oni krenuli logično da razmišljaju šta bi to moglo da bude i šta bi za 50 minuta moglo da doleti do njih. Sad, tu se javile razne teorije da je to SR-71 Blackbird, recimo, u to vreme postojao špijunski avion koji je mogu da ide brzinama preko 3-4 km na sat, otprilike, tu negde, ali mislim koja je logika da taj avion poleće negde iz Ramštajna ili sa Fairforda ili ne znam, dakle u Engleskoj, da bi gledao jugoslovenske studente Vojne akademije kako lete tu oko brda. Bi je taj avion trebao i lebdjeti u zraku. Da, a i pritom taj SR-71 jako skup avion, tako da on se ne bi spuštao na te neke visine, on mora da se priprema ceo dan, on se tankuje tek gore u vazduhu jer njegova dužina se menja, on na tlu gubi gorivo zato što i tako dalje. Tako da nije moglo biti ništa ono što u tom trenutku, a ni danas što poznajemo što se tiče letelica, što se tiče nekih meteofenomena ili jednostavno bilo čega poznatog. Tako da oni su razmišljali šta je to moglo da bude i nisu imali odgovor. Nisu ništa smislili. Nisu ništa smislili, da. Dobro, sada da bismo ovoj priči dali malo okus, boju i miris, pogledat ćemo izjavu jednog od ljudi koje je Miloš Škundrić snimio za svoj dokumentarni film o NLO incidentima vezanim uz 172. zrakoplovni Vuk, a film će se zvati Šifra Vuk. Ja sam u stvari bio pored ekrana. Kada je vojnik je prvi to otkrio, ta formacija ili letelica je praktično se kretala koridorom Brindisi-Dubrovnik. Preletala je, znači, Jadran i negde na sredinu Jadrana, možda čak i više prema Italije, tako, je već postegao opet neku brzinu tako između 6 i 7.000 km na sat. Činjenica je da pored vojnika koji su bili obučeni da mere brzinu na osnovu broja okrtaja radarske antene, tako se merila brzina, jer je radar imao 10 sekundi, to strogo kontrolisano vreme jednog okrtaja antene. Mi smo čak sve starešine stali i više puta merili. Stvarno je ta brzina postignuta. Međutim, ono što je bilo interesantno, neidentifikovani taj leteći objekt, nismo mogli da ga identifikujemo, on je praktično leteo prema Dubrovniku, prema aerodromu Ćilipi i negde na jedno 50 km, otprilike traverza Ćilipi, je skoro stao. Tako da je lebdeo u ove tome. Mi smo naravno kao zainteresovani ljudi istračali jer sa prevlake, tamo gde su nam bili radari, mi smo videli taj deo, tu zonu. Jeste, videlo se kao jedna svetla, ne tačka, više kao jedna intenzivna zvezda, veća nego bilo koja zvezda druga. Prvi put se pojavilo u jednoj i drugoj eskadrili. Najviše pilota je bilo iz 21. i 22. klase. To je Stakić i ove. Prvi koji je uočio da se nešto dešava. Ja sam bio na tornju, rukovodio letenjem i on je čudan nekako vapajski glas. Šta je bre ovo svetlo, evo ga sa leve, evo ga sa desne. Ma čini mi se da je u kabini. Prepoznao sam ko je i onda pitam da bi ga nekako smilio i po nadimku. Toco, a to je bio Marjanović Dragan. Toco, šta je, kaži mi polako. Ma neko svetlo, čas mi je s leve, čas s desne strane. Ma čini mi se da hoće u kabinu da uđe jedno drugo. Aj, polako, smiri se i onda sam ga celo vreme obaveštavao, razgovarao s njim. Sleteo je, završilo se letenje i ja kad sam došao u zgradu, već je neka zafrkancija koje ne možeš da ostaneš miran, nego mora da se nasmije. Baš te večeri nas dvojica smo bili u paru, ja sam vodio par u prvom delu i bilo je možda još minut, dva da vodim pa da se promenimo, znači u vodstvu. Kad je jedan njegov klasić, Dragan Marjanović, on je prvi video i dao poziciju gde se nalazi to. Ali već smo ga uočili, jer bilo je jarko naranđasto svetlo.
okrugla lopta. I kretala se negde ispod vrha Lovćena. A mi smo od Danilovgrada okrenuli prema Cetinju. I na tom potezu praktično je trebao sad on sa svojim slušalcem da izađe napred, a ja da pratim. I to smo izvršili i gledamo u to. I onda je on javio kontroli letenja. Šta vidimo? I to je išlo jednom vrlo lagano se kretalo to svetlo ispod Lovćena, baš ispod brda. Pa se vraća nazad. I onda je valjda sa kontrole rekao za njim. I mi smo krenuli smo gore za njim. I sad ta svetlost je naglo krenula vertikalno gore. Mi smo išli za njim nekih, ja ne mogu sad tačno da se setim, dokle smo išli, 5000, tako nešto, metara. I već je tu, taj avion nije za te visine i sporije i šta ti ja znam. I to se samo odjednom ugasilo i nestalo. Nakon ove izjave, kakvih zapravo imate barem do sad 8 do 10 sati snimljenih, bilo bi zanimljivo ipak čuti što se sve zbivalo u tih 2 do 4 tjedna. Oni zvuče kratko kad se ovako kaže, eto, prije 48-50 godina se nešto zbivalo. Ali nakon što su ljudi osvijestili da nešto se pojavljuje u zraku 50 minuta nakon njihovog prvog noćnog uzleta aviona, krenule su životne drame, pitanja, strategije. Kako se zapovjedništvo uopće te jedinice nosilo s time? Koliko se daleko išlo s obzirom da se nešto ponavljalo svaki dan, pa se, vjerujem, moglo i na puno načina pokušati nekako nadmudriti? Pa jeste, bitno je pomenuti da pre toga neposredno su na obuci bili studenti iz Arapske republike, Libije i Zambije. To su bili studenti koji su došli u Jugoslaviju da uče letenje, a mi smo njima prodali avione, upravo Galeb G2 i Jastreb, i oni su bili deo tog nekog međudržavnog ugovora. Tako da još jedan broj njih je ostao na obuci koji nisu završili do kraja svoje školovanje i onda je komandant puka u to vrijeme bio potpukovnik Zvonko Jurjević, načelnik štaba Đuro Stupar, i oni su praktički glavni učesnici u toj priči, jer oni su sve vrijeme sa tim NLO-om, oni sve vrijeme razmišljaju šta je to i da li to može da ugrozi te ljude za koje oni odgovaraju u suštini. Tako da prva reakcija je bila da se pretrese aerodrom, da se vidi da neko ne javlja slučajno iz baze kada oni lete, jer se taj objekat pojavljivao uvek 50 minuta od noćnog starta, a noćni start se najavlja 24 sata ranije zbog raznih stvari. Tamo u komandu ide vazduhoplovstvo, ja mislim, skroz gore. Tako da su oni odlučili da menjaju početak noćnog starta. Menjali su ga ad hoc, neposredno pred samo poletanje bi odgađali za po sat ili sat i po, ali svejedno opet bi se objekat pojavljivao. Opet nakon 50 minuta? Opet uvek nakon 50 minuta. I onda su pretresli aerodrom, ništa nisu našli, svim nekih ogromnih onih kasetofona, tranzistore koje su ti Arapi volili da slušaju, ali mislim svejedno to nije moglo da objasni. I onda je Jurjević jednog vikenda sedeo na terasi, kaže, razmišljao je, pošto letački dani su zapravo bili utorak, sreda, četvrtak i petak. Ponedeljkom se radila neka priprema, a vikend je bio vikend. Znači oni su imali neradne dane, tako da tada se uopšte nije letelo. I on je sedeo na terasi, bila je subota 25. januar i on taj datum ima u svojoj evidenciji naleta, u letačkoj knjižici, znači to je subota, tada inače ne bi bilo letova. On je razmišljao šta bi bilo ako bi tada poleteli. I pozvao je svoja 3 najbolja pilota, pozvao je tog Stupara koji mu je bio načelnik štaba, Đuro Stupara, pozvao je Đoku Stankovića, malo prepomenutog komandira eskadrile, i pozvao je Milana Mačeka, koji mislim da je bio komandir odelenja u to vreme. I oni nisu znali zbog čega ih je on pozvao kod sebe u stanu. On je rekao, ajde da probamo da poletimo sada kada je subota, kad nas ne očekuje. Otišli su krišom na aerodrom, startovali avione, poleteli. Prvo su poleteli Stupar i Stanković, jedan je poleteo u zonu Nikšić, drugi je poleteo ka Herceg Novom dole, između Kotora i Herceg Novog, i vratili se nakon 40 minuta, nisu videli ništa, jel? I sljedeći par je bio Jurjević-Maček. Maček je otišao u zonu Nikšić, gde je prethodno bio Stupar, a Jurjević ovamo ka moru.
I bukvalno posle tih nekih 10 minuta, znači 50 minuta do onog prvog poletanja, obojica su istovremeno spazili tu pojavu negde u traverzi Budve, recimo, i krenuli su da je prate. To je u knjizi jako dobro, a i u filmu, jako dobro opisano i tada je izmerena daljina od objekta. Znači, Jurjević je pratio objekat kroz, on je bio na poziciji levog krila, onda je uzeo kurs ka njemu da preseče tu putanju i u trenutku kada mu je objekat bio na poziciji desnog krila, on je shvatio da je zapravo presekao tu putanju, štopovo je i pri brzini od 600 km na sat, to vreme iznosilo 1 minut, 1 minut pri toj brzini je 10 km, tako da je izračunao da je objekat sve vreme bio 10 km od njega. Ono što je zanimljivo, oni tvrde da objekat nije bio uočen radarom tada, što su mi naravno i objasnili ljudi sa radarske stanice Prevlaka. On nije mogao biti uočen zato što je leteo iznad radarske stanice Prevlaka, to je nalazio se u mrtvoj kupi radara u onom području koje radar ne može da vidi. Tako da je operator na radaru izašao i uočio ga golim okom, onda se vratio i javio pilotima da vidi pojavu i NLO je negde iznad Dubrovnika, kažu, otišao kao kometa onom ogromnom brzinom, ostavljajući maltene trag iza sebe, odletao je nekuda tamo kao otvoreno more. Koliko je taj NLO nakon tih svojih 50 minuta od prvog leta kad bi se pojavio, koliko je on uopće bio na nebu u prosjeku? Pa eto, to je bilo 10-ak minuta, zavisi ko je kada prišao. Znači, on je reagovao na prisustvo. Što se dogodilo nakon toga? Eto, bio je to jedan prvi pokušaj, idemo ga zaskočiti, da vidimo da li uopće dolazi, da nešto shvatimo. Kada su vidjeli da dolazi i da je opet tu, koje su bile sljedeće ideje kako da mudriti tu pojavu? Oni su shvatili da ne mogu da mu priđu. Sad možemo da napravimo jednu jako zanimljivu paralelu sa američkim mornaričkim vazduhoplovstvom. Jurjević i drugi piloti su rekli da konkretno u tom letu on je skinuo gas na ler, što bi mi rekli, odnosno na relant, znači nije bilo gasa i dodavao je maksimalan gas. Znači svejedno koliko on dodavao gasa, pojava je bila makar subjektivno na istoj udaljenosti. Američka mornarička avijacija je prošle godine negde objavila i preko vodećih časopisa kao što su i New York Times, mislite bio Politico magazin i tako dalje, objavljeno su svedočenja njihovih mornaričkih aviona sa onom tik-tak pojavom, kako su je nazvali, jer liči na onaj tik-tak, kao onu bombonicu. I identičan fenomen se javio i kod njih. A to je kao da se neka kruta veza između aviona i NLO-a uspostavila i koliko god da ubrzava i objekat. Kao neka vučna traka. Da, ali potpuno je kruta, znači kao da su vezani nekom nevidljivom rudom. I to se desilo tada, a ovaj avion, odnosno NLO je nakon toga nekom nenormalnom brzinom, to su vjerovatno te iste brzine koje su merili na radarskoj stanici. To je zapravo za priču o NLO-ima skoro standard, ta brzina od 6-7 maha se spominje u jako puno svjedočanstava. Kada je zapovjedništvo te jedinice zaključilo tu je, ne možemo mu ništa, možda imamo preslabe avione. Kako je počela ta priča ići prema gore, hijerarhijski, dokle je stigla i kako su se sve ozbiljniji avioni i sve ozbiljniji pristup počeo pojavljivati u tom incidentu? Da, priča je odmah došla u komandu ratnog vazduhoplovstva u Zemun, znači komanda Puka je napisala svoj izveštaj, pogotovo posle tog leta subotom, koji je bio potpuno vanredan i nenajavljen. I tražili su supersonike, pošto bile su 3 lovačka puka u bivšoj Jugoslaviji, u Bihaću, Prištini i Beogradu, u Batajnici kod Beograda, 204. lovački puk, koji je uvijek dobio najnovije avione i upravo nekoliko dana prije toga stigo je MiG-21 MF, najnovija verzija sa poboljšanim motorom, sa pojačanim radarom i tako dalje. Tako da su raspolagali zaista nečim što je u tom trenutku bila vrhunska vazduhoplovna tehnika i oni su odlučili da pošalju svog najboljeg pilota, u svakom slučaju najiskusnijeg pilota za borbu u vazduhu, to je bio Ante Šutalo. On je zanimljiv po tome što je nekoliko godina ranije, 68. ili 9. variraju malo svedočenja, ali svejedno on je upravo sa Titogradskim pukom, sa 172. pukom izveo jednu zanimljivu stvar. Testirali su raketu K-13, znači to je raketa sa infracrvenim samonavođenjem, toplotnim navođenjem. Prvi put su testirali tu raketu na pravom avionu. I za te potrebe poletao jedan od
aviona koji su rashodovani u 172. puku F-86 Sabre. Iz njega je iskočio pilot koji je istovremeno bio i profesionalni padobranac, Tomo Đelošević, a šutalo je onda reketirao. Šutao je i oborio uspešno tog Sabra i onda su posle nekoliko godina, dakle, prvo njega poslali kao komandanta 128. eskadrile iz Batajnice da pokuša da identifikuje ili obori, ne znamo tačno šta je bilo naređenje, šutalo je, nažalost, umro pre nekoliko godina, tako da nije tu da posvedoči, ali ono što je zanimljivo, šifra je bila Vuk. Oni su rekli, kada vidite tu pojavu, javite Vuk. Ono što je zanimljivo, a to korespondira i sa onom pričom o dečaku koji je vikao Vuk, kada dođu lovci, u ovom slučaju lovački avioni su došli, a taj Vuk se nije pojavio. Tako da je ispalo da su Jurjević i ovo društvo iz Titograda kao taj dečak koji je to lažno javlja, došli su lovci i ništa nisu videli. Ja sam razgovarao sa pilotom Slavkom Jankovićem koji je bio kod Šutala u eskadrili, 128. eskadrila, i zanimljivo je da je Branislav Petrović, koji kasnije bio isto visoko pozicioniran, zapravo bio komandant srpskog ratnog vazduhoplovstva negde krajem 90. godina, pokojni Petrović i Slavko Janković su također bili u toj eskadrili i oni su došli po tom zadatku i oni ga nisu videli. Tako da migovi su se vratili u Beograd. Neko se nekome malo smijao i tako dalje. Da, i onda je nastala, ta šala je nastavila i dalje, znači direktno od prvog čovjeka vazduhoplovstva, to je bio general Enver Ćemalović, koji je Jurjevića zvao i pitao ga kak je on to utvore, avetinje, juri dole po Crnoj Gori, jednostavno nisu verovali da je to neka realna stvar. Sada ćemo vidjeti kako su povjerovali, ali ne prije nego što pogledamo još jednu kratku izjavu od brojnih sudionika koji su zabilježeni za film Šifra Vuk. Ja se Jurjević skupio, pošto on bio komandant, mene je zvao kao načelnika, pozvao je to komandira prve eskadrile, to je bio Stanković Đorđe, major tada, i pozvao je Maček Milana, on je bio u letačkom organu, u našem letačkom organu. Nas 4 smo bez najave sa grupom Vuksanović Mirko je bio inženjer puka, da pripreme 5 aviona, jedan u rezervi, da pripreme 4 aviona, da odemo nedeljom, da vidimo da li će se pojaviti i tog dana, kada nema masovnog letenja, i to se i dogodilo. Negdje na 3.500 metara mi smo patrolirali u svojoj zoni. Iznenada pojavi se jako svetlo prema Budvi dole, da orijentišem geografski. Pošto je bilo radio čutanje, do tada nije radio stanica korištena, istog momenta ga je uočio pilot Maček u zoni Nikšić. I kaže, Gale prvi, jel vidite? Ako vidim, prati sam mu dalje. I celo vreme sam ga pratio u vetrobranu. Zato sam mogao vidjeti to njegovo skretanje bočno. To je vrlo interesantno i to od udara od aerodinamike ovozemaljskih letilica. Da on, recimo, tad je bila brzina 600 km, da on na brzini 600 km napravi ovo, evo, na maketi, ispred mene na 600 km ovo da napravi. To ni jedna letilica ne može na toj brzini da napravi. I vrati se nazad i ide jedno vreme onda na drugu stranu, razumijem. To je interesantno sa našeg aspekta, da ni letilica, avion ili šta je već, balon, helikopter i tako dalje, ni ljudski organizam ne može da istrpi to opterećenje. Kad sam došao iznad Dubrovnika, on je kao meteorit u jednom penjućem luku sa jednom ogromnom brzinom udaljio se prema moru i za njega je ostao trag svetleći kratko vreme. Dobro, sa pričom smo stali u trenutku kada, eto, ovdje je Vuk, pa se pojavilo da Vuka nema. Ipak, taj se Vuk počeo pojavljivati
narednih dana, bez obzira na neuspješni pokušaj kontakta sa migovima. Kada se on dalje počeo pojavljivati, što je dalje zbivalo, kako se uopće dogodilo da se i opet migovi mogu poslati, da neko nekome povjeruje nakon ovog prvog propusta? Da, pa bilo je u stvari jako teško utvrditi tačan datum kada se to sve dešavalo. Međutim, Jurjević ima taj 25. januar koji je dosta onako karakterističan jer je subota, drugi neki, pošto je bilo, da li je to 74. 76. godina, kod vas u emisiji je 74. bila ovako baš kao... Pa slično je bio problem sa utvrđivanjem datuma Pan Andrije, 77. 76. dok se indirektno nekako ne ustanovi. Ali smo našli smo neke reference, između ostalog, profesor Kostić koji je tad bio oficir za navođenje na Prevlaci kaže da je u tom trenutku na Prevlaku došao komandant 11. divizije PVO Ismet Kulenović i da je on odlazio u prepodnevnim časovima kada se ova pojava nije pojavljivala, da je on odlazio u Igalo kod Tita. A mi znamo da je Tito u Igalo prvi put ikada, Igalo kod Herceg Novog, gde je i onaj institut Sima Milošević, došao je čovjek već bio star i tu je bila povoljna klima za njegovo lečenje zapravo, gde će godinu dana kasnije biti izgrađena ona vila Galeb, isto zanimljivo da se zove Galeb, kao i školski brod, kao i ovi avioni. Znači, Tito je došao 26. i 27. prvog, ja ne mogu tačno se setim datuma, ali tu je, znači 26. i 27. januar i ostao je do 20. februara u Igalu pored Herceg Novog. Tako da... To su dosta čvrste indicije za locirati vrijeme. Jedan zapis od zapovjednika puka, poklapanje sa dolaskom. Tako je, znači u Muzeju istorije Jugoslavije postoji fotoarhiv i tu se vidi da je Tito čak išao i na Prevlaku. Što se onda zbivalo nakon što je se eto čak i... Došao je Tito, znači migovi su morali da se vrate jednostavno da čuvaju vrhovnog komandanta. Znači migovi su dolazili zbog čuvanja ili zbog daljnjih pojava NLO-a? Oni su i po prirodi posla morali da budu tu. Znači kada je bio na Brionima dežurala je dežurna para u Bihaću, otišli bi u Zadar možda ili Pulu. A kako se sada dogodilo, dakle, dolaze migovi jer moraju opet čuvati vrhovnog zapovjednika i sve slično tome. Međutim, ovaj puta oni rade jedan manevar u pokušaju da zavaraju tu pojavu, da ih pojava ne primijeti. Kako je to išlo? Tako je. Tu su bili Ivan Mamić koji se pojavio u ovoj emisiji prije nekoliko godina. On je to ispričao. Njih je pozvao komandant puka Ante Strmotić i dao im je zadatak, ali je rekao idete ka Zagrebu, zapravo idete u Titograd preko Slavonskog Broda. Tako da su oni krenuli praktički dolinom Save ka Slavonskom Brodu. Kod Slavonskog Broda su ušli u jedan oštar zaokret i skrenuli dole prema centralnoj Bosni, prošli u blizini Sarajeva, krenuli dalje preko Hercegovine i u brišućem letu došli do Titograda za nekih 30 minuta, koliko je trajao taj let na jako velikim brzinama, preko 800 km na sat. Tako da odmah kada su sleteli, oni su ušli u hangar i... Sakrili su se, da. Možemo pomenemo koji su piloti tu bili. To je bilo odelenje od 4 aviona, MiG-21, naoruženih tim istim raketama K-13, znači IC, samonavođena raketa. Vodio Ivan Žnidarčić. Prvi pratilac je bio Ivan Mamić, vođa para Bogdan Kujović, pokojni, i četvrti pratilac mislim da je bio Drago Petrovski, ako sam dobro redosled zapamtio ko gde je bio pozicioniran. Žnidarčić je morao da odustane negde u blizini Slavonskog Broda, imao neki otkaz na avionu, tako da se vratio za Batajnicu, tako da su samo 3 aviona sletela dole u Titograd i praktički... Što se dogodilo kada su se ti migovi prikrali, tu večer se opet pojavio fenomen? Da, oni su otišli negdje da večeraju i onda su se vratili u predveče da uđu u dežurstvo broj 1, kako se to zove, znači da sede spremni da polete i bukvalno čim su došli na stajanku, na južni deo stajanke u Titogradu, uočili su golim okom iznad Rumije NLO, a Mamić je prvi poleteo. Bukvalno mu nije trebalo ni navođenje, imao je naravno navođenje oficira za navođenje sa Prevlake koji mu je rekao kuda da ide. Oni su imali instrukcije kao i ovi raniji koji su bili Šutalo i ta ekipa da lete ne većim brzinama od 600 km na sat, zapravo da imitiraju let Galeba. Da bi ova pojava mislila, da su Galebovi i dalje, s tim što su ovi avioni razvijali brzine preko 2 maha,
Tako da on je, eto, oni su mislili da on ima veće šanse da se prikrade toj pojavi kad bi došao na tih nekih 10 kilometara, da uključi forsaž i da se onda prikrade na onu daljinu koja je neophodna za lansiranje rakete. To je negde oko 8 kilometara u najpovoljnijim uslovima za tu raketu K-13. I to je zanimljivo, znači Ivan Mamić, tadašnji pilot 127. eskadrile 204. puka iz Batajnice, kaže da je komandant puka Strmotić, koji je i sam došao dole, izdao veoma decidno naređenje da se NLO uništi. Tako da on je trebalo da raketira nešto za šta ne znam šta je. I što je dalje bilo? Ne možete nas sad ostaviti na suhom. Kao gotovo, ne? Vidjet ćete u filmu, da, vidjet ćete u filmu. Pa on je krenuo ka pojavi, uveo je avion tako da NLO bude u vetrobranskom staklu, video ga na radaru i prišao mu na tu neku distancu od 12 km kada je uključio forsaž i kaže da je radar indikovao da je pojava bliže, u jednom trenutku bila bliže od 8 km, kada je na radarskom nišanu dobio takozvani zahvat, to jest da je lock on, što bi rekli, što mu je omogućavalo da lansira raketu i da eventualno uništi taj objekat. Tada je on tražio preko radioveze dozvolu, pošto takva je procedura, iako ima to naređenje, ali tražio je dozvolu da lansira i kako on kaže, tu je došlo do izvesnog nećkanja na radiovezama, rekli su mu da sačeka, verovatno oficir za navođenje dalje pitao koga je trebalo da pita i u tom trenutku NLO je krenuo da mu odmiče nekom velikom brzinom. Mamić se vrlo dobro seća i visine i brzine na koje je letao, to je bilo negde oko 1100 km na sat, dakle bio je tek subsoničan, znači tik ispod brzine zvuka, na minimalnom forsažu i kaže da mu je pojava odletala neki 40 km, prilike znamo da je osmatrački nišan tu negde, da mu je maltene izašla sa onog ekrana u pravcu Italije, kada je on dobio naređenje da se vrati iz međunarodnih voda. I onda se dešava jedan jako zanimljiv fenomen, a to je da kada se okrenuo nazad ka teritorijalnoj Jugoslaviji, ka kopnu, ka Tiftu negde, uočio je objekat koji praktički lebdi u vazduhu. Sa nekom brzinom, kako ga oficir... To je sad neki drugi bio objekat, ne znam se. To je neki objekat, da. To je, pretpostavljamo da je to jedan objekat, jer tog objekta... Zbog čega je pilot Ivan Mamić vama pričao kako je osjećao neki vid komunikacije? Pa nije on to meni pričao, on je rekao šta se dogodilo. Znači, većina ljudi, kao i Milan Maček, on ima isto jako zanimljivu priču. Maček je ispričao kako je posmatrao te noći NLO koji, sad ja grubo parafraziram, ali kao neki nebeski ples da izvodi iza njega i ono što je ključno rekao je da mu je uvek bio u vidnom polju. A vidno polje u jednom borbenom avionu nije naročito veliko. U Galebu, u prednjoj kabini, ako je on bio u prednjoj kabini u Jastrebu u stvari, to je isto. Znači, vi ne vidite kao u automobilu kroz šofer šajbnu sve živo, nego imate veoma jedno skučeno vidno polje, tako da je neka pretpostavka da je taj objekat mogao videti, odnosno znati šta pilot... Ne bile su situacije kada se pali i gasi na nekako... U tom trenutku vidi. A što se Mamića konkretno tiče, tada kada se okrenuo nazad ka kopnu, oficir za navođenje mu je rekao, objekat se nalazi u traverziji Tivat sa brzinom 70, da li ga vidiš? Mamić je iz ovog ili onog razloga rekao da ga ne vidi. Jako ga je video. Kaže, ja mu kažem da ne vidim, ali ga vidim. I u tom trenutku kada on rekao ne vidim, objekat je počeo da se pali i gasi. Mene ne vidiš. Da. U redu, kada su ti migovi, znači, pokušali drugi put se dignuti, opet ovako krimicu su došli pa su raspravljali hoće li rušiti taj objekt ili ne, on je otišao. Dosta su sad tih svojih sitnih taktika i lukavstava već iscrpili ti ljudi. Što se dalje zbivalo? Su migovi dalje bili aktivni kad su otišli? Kako se dalje zbivao odnos prema tom objektu koji se je to i dalje pojavljivao? Pa da, tu noć je, kako kažu ovi stari piloti, NLO njih zavezao u čvor. Poletao je drugi pilot, to je pokojni Bogdan Kujević, isto na MiG-u 21. Njega su odveli negde gore ka Nikšiću ili Kolašinu, tamo negde, svejedno, da bi na kraju javili da objekat ide ka Otranskim vratima dole, znači ka jugu, ka izlazu iz Jadranskog mora. I završilo se to presretanje. Ono što je zanimljivo, Jurjević je tražio
u tim svojim dopisima predložio u stvari da se formira neka stručna komisija koja bi došla i razmatrala tu pojavu na licu mesta, tako da je komanda ratnog vazduhoplovstva poslala inženjera Milivoja Jugina, koji je radio pri Vazduhoplovno-tehničkom institutu, ali koji je bio i vodeći poznavalac, ljubitelj, poznavalac. U to vreme poznac. U to vreme, da, pisao je za časopis Galaksiju, komentarisao je sva ona poletanja. U stvari, kada je bila misija Apollo 11, on je bio na licu mesta u Cape Canaveralu. Da, u Cape Canaveralu bio je sa astronautima u autobusu koji ih je odvezao do rakete i odatle direktno prenosio poletanje Apollo 11. Je li Jugin što zaključio? Da je Jugin bio smatran za to. Došao je načelnik iz VTI-a i došao je još jedan čovjek iz Generalštaba. Oni su svi razmatrali šta bi to moglo da bude. Jugin je samo mogao da zaključi ono što je bilo evidentno, a to da nijedna letelica poznata čoveku ili koja je napravljena od strane čoveka ne može da izvodi takve manevre kakve su viđeni i tu noć. Kraj priče u ovih zadnjih par minuta zapravo lako stane jer nije jako dramatičan. Ako sam dobro shvatio iz intervjua sa akterima tog događaja koji se mogu naći danas i u nekim razgovorima, u nekim emisijama na YouTube-u i slično, u jednom trenutku je jednostavno vojska odustala i počela ignorirati pojavu s obzirom da im je bila nedohvatljiva. Kada se i kako to dogodilo i kada je pojava prestala biti njihov gost? Da, ima tu sad nekoliko momenta. Postojala je ona struja u vojsci koja je želela tu pojavu da uništi, jer vi imate situaciju da je nešto ušlo u vazdušni prostor jedne suverene zemlje koja raspolaže moćnom avijacijom i mora to da dokaže. Imate one druge koji kažu nemojte da pucate na nešto što ne znamo o čemu se radi. To može da bude glupo, može da bude kontraproduktivno na kraju krajeva, možda je neka pojava koja nema nikakvih agresivnih namera. Tako da oni jesu zaključili da pojava nema agresivnih namera, iako po svedočenju jednog od pilota, odnosno po svedočenju jednog pokojnog pilota, on pucao iz mitraljeza, što je dosta smešno jer taj mitraljez može da dobaci 500-600 metara, ali kaže njemu se učinilo da je pojava toliko blizu, tako da je opalio rafal. Oni su zaključili, komandant puka je zaključio, migovi su otišli, videli su da oni tu ne mogu ništa i zaključeno je, eto, jednostavno pojava nas ne ugrožava, nećemo ni mi nju da diramo, neka kohabitacija neka bude i naređeno je pilotima da tu pojavu ignorišu. I sad, ono što je zanimljivo u toj priči je to da kada je komandant puka izdao to naređenje svojim pilotima, po prvi put ikada ta pojava dolazi kod njih. Znači, ne beži od njih, nego dolazi... Što to znači dolazi kod njih? Dolazi kod njih. Znači, oni su pojavu viđali, kažem, po tim rubnim područjima, a ona sada iz pravca između Cetinja i Danilovgrada postoji mesto koje se zove Čevo, kaže. Oni se slažu svi da su ga tu uočili iznad Čeva kada su se spremali za noćni let. Opet je zanimljivo, možda su neki avioni već bili u vazduhu, a možda i nisu. Da li je bio taj 50. minut, jel? Oni su se spremali za noćni poligon, za dejstva po noćnom poligonu u Tuziju. I uočili su, dok su sedeli u kabine, uočili su ka zapadu, severozapadu iznad Čeva, da se upalilo svetlo. I krenulo je lagano sa njima i onda kažu da je nastala, iako je postojalo naređenje da se ta pojava ignoriše, da je nastala opšta gužva na stajanci aerodroma i da su svi oduševljeno gledali i vikali enoga, na šta je Jurjević kao komandant puka rekao da prekinu sa tim da njega nema. Znači, dekretom ga je ukinuo. I u trenutku kada je došao praktički iznad aerodroma, on je njima tako blinknuo, ugasio se i više se u Titogradu nije pojavljivao. To je bio kraj priče. Kada su ga počeli ignorirati, otišao je. Miloše, čekamo, svi znamo kako je proizvodnja filma relativno dug proces, relativno zato nekom je možda godinu dana kratko, nekom je možda dugo, brzo to proleti. Pa evo, sa zanimanjem čekamo taj film i sa igranim scenama i sa zapravo svim živim svjedocima koji će do brojnih detalja pričati ovo što ste nam vi ukratko ispričali. Pa eto, do neke sljedeće prilike, ako je bude, doviđenja. Hvala puno. Evo, hvala i vama na pažnji. U već bogatim analima o incidentima vezanim uz neidentificirane leteće objekte ili neidentificirane zračne fenomene, kako ih se također danas nazove, postoji jedan ne preveliki broj onih pravih
jakih, kako se kaže, u koji su uključeni mnogi stručni svjedoci, vojska, registriranje objekata tehnologijom, pokušaj presretanja zrakoplovima. Takve primjerice, onaj koji smo se recimo već i spomenuti bio bavili prije godinu dana s našim kolegom Đulijanom Marinkovićem, incident o kojem pišu američke novine, susret letjelice zvane Tic-Tac s nosačem zrakoplova. Možemo se sjetiti incidenta sa zrakoplovom hrvatske tvrtke Pan Adria u kolovozu 1977. u čijem je nastavku bilo i riječi o stradavanjima migova u susretu s NLO-ima, ili pak situacija iz projekta Razotkrivanje 2001. kada su vojni svjedoci za američke vojske pričali o NLO-ima koji su lebdjeli iznad nuklearnih silosa i isključivali nuklearne rakete. No svakako ovaj događaj 75. koji se zbivao u 172. zrakoplovnom puku Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva po mnogo čemu nadmašuje mnoge poznate svjetske slučajeve, a po dugotrajnosti, brojnosti uključenosti ljudi, mnogobrojnosti susreta možda spadaju u sam vrh popisa uvjerljivih incidenata s NLO-ima. I nakon ovih dugih riječi još samo jedan kratki laku noć.